Yang Punamakpu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taramok setting as a Manung topic say Marona Husik say election Naxalakpa 2017 the Coision election Mayonare 2019 the Lok Sabha parliamentary election of Mayonar Kadobugi Manga Talekpa Tale which number Morakan election Amumuk Lakpukanda 18 years Rubasing voter lista Yorpagi Maduna new enrollment dune electoral roll da Madu Updation gi Matang Lakpa Masay Assembly constituency Kutimaki Pangtopu area ni Tawudabu Jiribam Assembly constituency ki Maruina Yamkana Ngarang Hoi Kabor Sing Karising Daily newspaper the Uba Hungary Madudi new enrollment in the electoral roll gi Matang Lakana Ram Rasama Uba Pangakpa me say Heta Masing Kangam Yang Palapugumba Anoba enroll Torkataba Madu electoral roll enroll Torkata Yorka the Wasingi Masing say Yam Hena Wang Udakpagi Pibama Oirakpa Luna concern haite Manipur Labor Sart organization sing aduga civil society organization singki pukning da akiba karino tawrisibo maswai sibu eta panghap ta hapto robra kamai tawri jano haibagi akiba nungnangom phawrokpuduni adu moro kanda electoral roll updation in Jiribam say most difficult task to oirabra haibagi matangda khanajana area ni lo lengkin biriba gate singti I get it and Pambini say Soubam Nongpoknganba Convenor legal cell Manipur BJP Manipur Pradesh I hanamda Ozano Pukam Noksari Ozano Pukami Oi the Lincoln Biriba Khuraijam Athouba General Secretary United Committee Manipur I told Taram Noksari Nasi UCM gi can say Marona Handaxi Cape Kari Jangaluba JCLP Kari Matang Puna Sum Changalakpa Manipur Bill Karigi Swida civil society organization one of the leading Obirimina UCM say Queen Ijabani Athouba Lakbi with the Mukta Hana Itagachari. Ado Hey at the Tangna Paminajari say Hareshwar Goswami, then Secretary Manipur Pradesh Congress Committee, Spokesperson to MPCC, Lona, former Deputy Secretary Revenue Maroina, Tamo, Goswami Sanga City, Manipur Pradesh Congress Committee, Sumihutni, Spokesperson today, then Secretary Tawadu, Deputy Secretary Revenue and retired to Wikibina, Swai area, Sekara, Maroina electoral roll the Sangbai Karigi area. Registering authority in the Ledur constituency Kudengi, Swida, Karikari difficulties by Nova, Karimka and Union Kangat Pasi, Maswai, Lubu tax to Abdala, Natragana, Boat Lepaka, the woman Singduna, I mini Yaholo, I may Yaholo, Habagi, Karimka and interference to Pirak Prak, I say, I heard in Tamode, Kanjing Doni, Tamo Shagusami, I Tamo to Taramokari, Yanam, Sitabarosa, Tanga Tangazabane, Adugamorona, I guess I have the next trusting area, Sma, Nakang. When I lack none of the honors again, I do Husina, Deputy Secretary Revenue and the Diato Hibina. It has it Tamo, Canadian Cantoni Tamona. More electoral roll, new enrollment in electoral roll, Tamo, election Lakpakanda, 18 years to the voting right from the area, down. 17th election Pantoki, which is a parliamentary election among the town name town. So I updation say 17th to Tokibina. Some area Canada, new enrollment big Rasama. Huge Rasama Ubase, Tamo Yanan Kari Pogis. Maruina, Jiribam context, Kogi, Jiribam say, Manipuri, Oinasu, Mayam, Mitu, Mian, Samayam, Sankalapa, Pagi, problem solved, lay in a long river, Mapamni, like you lady, Royal Luna, Nordic, Oina di Tripura, and Henry Sineva, at the Manipurgi, Nordiski Tripurado, Manipuri, Jiribam never. Okay. Now Jiribam today, the Akogi, Yamna, Hena, Rust like Poche, Akoina. Mitop Mian Samaya Mama Mashida Sanga Lay Grey, Havigi, Hogi Sapsava, Magi Tazava, Laiva Haidareko. Aduna, Haiva Mitop Mian Zassing Chinamaquina, Pujuzik Ladiva, Cape Key, Ladiva, Manipur people, Bilgi Ladiva, Step Mayam, Lori Mayamche, Masi Yangurukan, Makoi, electoral roll, the Yahoo the Vaya Day, Haiva, Potu Makoi, the Labor Mali, Maduna Hiena, Kahena Maquina Machidi, interest Labor Mali. Otherwise, Tamjaning Badi. Akogi ngasai Manipur people bill gase channa dana khonna dana tawragadi moina hujik tawri potse kanaro yan thamjage ko aduna mathangda lakadra khangre please adugi adu pijage mathang namda dama hoi aduna masigi ras lei basigi maramdi amukana thamjabada moide mipai thawaiba mitop mian ja singda hena phawdagi makoina masi electoral roll da yahoragadi card paihoragadi save oinena khanbadagi oigani agana thamjani yan mo observation se tasengong ne matudi ihan hanba maroina bona fide citizen di oidi oiramdaba mamangda aduga oina da honarak pase ate documents sing se khara tantok photokpoda khara muk luba khara matam changba leirasu maroina election gi electoral roll da
electoral roll updation the ming yaurgadi genuine citizen voting right phangadi genuine citizen ne do dum claim tawu yare adu ord masida bu lisel rodi haibagi rasama uba phangi rasama leibagi mami duni tare se haibni tamu phongdu police athaw maroi ne hujik se mainly organization kara chhatra gi kari gi organization sing so swai area si CLP kari tanaba civil society organization kari sing tanaba maroi ne ngarang khabar da yauri basing Jiribam gi electoral roll updation gi enrollment new enrollment gi matang la kanda huge rush uba Baru nang hong itu matagi, karena di uang pengnya. Adu karim kan anda ikut nasum hangja bese. 2017 desu election lempang tu ki adu ada sudum enroll tolong ni, new enroll mayam tolong ni. 17, 19 lakh pa, sahi ani ki gap hai betai. So ada ano 18 years pa pung farak pa. Kaya am dalam dono hai bagi area am sulit tapi nanti. Adu karim kan tamu ko samin thambiru dune. Masai se taseng ne bonafide citizen hai bagi uningai document sem tu relate ba. Election gi voting I card to voter I card to pahau ragati hai masi swaida ai genuine citizen ni haiba yabugi area am lei haibagi rasam upapang ya haibani atau kamai yang bi picture kamai ubigation hojik phawda khoigi JCLPS dan dugi mamang da leramba friends sigi singsina khoigi Manipur da demographic imbalance ki chauba ihoma tawruga lakpa sidagi maram oira kanda ekhoi su matam punamakta India ki any democratic exercise tawruk matam ta magi constitution na pi diba tongan ba khoigi directives and magi economy am si thabak oina tawruk matam da ekhoi gi Manipur da lakpa implications mayam se masi ekhoi matam chuppa da hojikti yam kharai hena su proactive oina ekhoi senaraga dum lei okay ano hojik Jiribam da tawriba supplementary electoral enrollment gi ama tawri base masi jo khoi kupna yeng bane ana Manipur state government gi oina di makhoi gi di dum moi gi tawri bu dum tawri ne hairaga dum resolution gi bagi por ma lei mayam na somda nungdang na riba chingnari ba pot si yam ka hena maduda hupchandana thabak tawra tawdabra haibsi handaki recently khara sida kitang active oiba mali mamang da di kaya oiba leite ada khoi ni yengjaba kanda hojik jiri gi si aina su kupna khoi ada leiriba mi singa pau founder dana maduda leiriba ground reality si khara khongot chabane hoji bauda khoi da lakpa inputs hai tare masi da tawri si kaino hai kanda polling number 1 dagi na 20 phawbse sigi sina khoi gi meitei na adagi di meitei pangal na adagi kabui sina namna taba khoi gi somna kan gi Bawupara rongi area sigi area si oiba 1 to 20 se 1 to 20 se then 21 to 40 si sina inner jiri gi manung thangba saru ekhoi gi hojik ekhoi gi vote car ga MLA oiriba Sabuddin haibal eri man leri magi area Sonapur ka hariba polling station ko then dari Latin Khan kaina adu manung sangjang kharaga Boroi Khal Babu Khal dagi di ekhoi gi manung jida Lal Pani aduna chingyam leikre sigi manung sing sidana sina 21 to 40 se si manung chale 1 to 20 si nahan haukiba numit tang anida handaki March ki tang ani se masidai sida makhoi gi oina khoi gi nauna electoral roll da yaushan yawgadoba applicant sing sigi tawbusin tang ani de tawkhre adugi numit sida sigi jaga sidi meitei na majority taba mafam niko sigi jaga sida total applicant se chama ga yankhai yogde chama yankhai yogde aduga ngarangi 21 to 40 gi tawba diside tawba ngarangi anoba applicant amu receive tawbuse supplementary electoral roll habna nabagi masida di mi lising amai maya tille okay yam interesting oiba aduga yamna ngakninga hu area ha 1 to 20 duma 150 new enrollment si around other applicant lak pasi yog applicant lak se aduga hochi ki 21 to 40 lising amai maya yo lising amai maya yo ya maya yo yes ari tamusran hoji mamang na sa hai gre akoi sigi activity se sigi exercise si sahi ani khaki mamang da 2017 gi February election do adi mamang da sum taw khrabane general election ni na adu da hena kupine maram di kaino da hujik lai ba parliamentary election si da di jiri dagi MLA na magi vote phangnana ba candidate mayam na konna ba kaim leite mamang gi 2017 gi dudi general election na Jiribam constituencies da vote lepi ba candidate mari manga se ahum vote torganda moina vote amoi moi gi mi sing si khomna da na hapsan nari ne ba aduna ayam ba madu da tieng khrabane aduna adugi potul loi hibda ngai nge sida huji mo anobu tawbuda 21 to 40 nan ekhogi Manipuri mi singna namna taba Bengali Hindu Bengali Muslim
then adagidi akhoi kano sing na namna taba mafam sing se sigi mafam 21 to 40 sidang asi milising amai maya tilai se kari no hai se masi akhoi yengbam thokra thoktabra number 1 da atopa aspect amana anong na enrollment torisi election commission na hai se kaino tamo sir na sai hai duni sahi try pan nong na surap mi se masi enroll toksan na da hai bana hoi chahi mama mapa da kai da lai na chahi ani chahi kun su su ya rasi kun ma thoi kun ni thoi bok su ya rase chahi kun thra su ba kun manga da gina chahi ni phu bogi manung da leba mi mayam ma macha pam ga lak pa sari setpi bengali muslim mayam ma yaure e nupa koi miyai chal ba mi mayam yaure e ba sigi mi se kamai tawre no sine aduna akoina hoji urei ba poti kai no thangna ba state ta Assam the NRC to give us a maram where kanda Bengali Muslim sing se loina mo hoji se khandu ga data lady duni Hindu Muslim pusalaga somewhere 37 lakhs kum lay adana Assam government na white paper puthokra bane aduna aduda exclude torkiba poche masigi Bengali Muslim concentrate oiba area se Kasar district si amane Silchar gi som the lady sida chogo area ne si jaga se aduna mamang da koina menpe ki debate to wakanda ko yam phajana haijagre Jiribam da ngasi karib MLA se he is a Bengali Muslim mana Assam da leriba NRC na khandorok mi sing magi vote bank ama sanana be dong ta man ma si loksal loidra hai si akoi mamang da table da thamgre adu ngasi tori pot se adu gi reflection oi maman bra man da bra miyam na kari khange akoi na di madu yam wang na chingne adagi di lurai se grai da no ground da work tori si BLO hai dune boot level koi gi officer ne hai ba BLO si ne ba BLO si Sonapur hai ba Hojiki MLA ki magi polling station le riba jaga se si Bengali Muslim na dominate pura atopa mi kunta de hai be Sonapur dati aduga manung thang bada mata da Bengali Muslim dominate to jaga me am le Hindu na to khara ma le ar sigi jaga sigi BLO se Bengali kanom na dum oidoini Muslim am na oidoini MLA su Bengali Muslim am na oidoini sidai sida makoina mi sing se kamai lokhalam gadage then atopa factor amana hum kaino hai kanda makoigi hujik electoral role da hab na da lakpa sing se masi moigi birth certificate moina pura lai se pradhan issue to weba masi kadai boba qualified oi de khangde masi legally yabra pradhan na birth certificate issue to yabra yadabra hoje aina madugi birth certificate ki copy koi aji de tharo na hai kri munna yengani birth certificate se pradhan issue to lakpa yawre aduna ada huji ERO oiriba ADC na oi koi additional kano se deputy commissioner hai tare ko ADC ERO sina ultimate madugi verifying authorities mana oi adu mana BLO singna thagalak pa pot sing si mana verify tawrga enrollment je tawgidoine aduda proof of document la iba pot si masi moi verify tawna wonda moi su soidan kokchi amngane na I khalle kokchik pasida mangonda chumna thadokpagi mahutta leiriba state government sina ahenba special attention manamdi kainoda miyamna already masigi threat se masi already miyamna lan thengnaraga hujik leiriba akoigi bill ma akoina miyamna pass to people se ayaba pidana hujik se akoi madu tawringai somna kanda citizenship amendment bill na muk thomjalakna ba india na ton makhalgi akoida imposition miyam ma tawrakanda akoi si kangkhul muthanana ba racial over port ambabu yauna agenda mi yawe injalak batan ja sida ngasi ekoi state government na laitho ga lebi yaroi Jiribam da lady ba hujik lady ba ekoi gi operate tawna na lady ba ekoi gi state ki machinery sing se masi kharaga hena empower to changani aduna tana sum as usual routine work oina tawla kanda MLA na recommendation torokpani pradhan already verified to BLO na thagalabne na thagalai mi sing do khona asona kanda idai line sum pito kita ragadi Jiribam sida already hanadagi overwhelm oiraga leiraba nan Manipuri mayam se sigi mathak sida mu surplus ta hujik mi lising nan Manipuri influx se overwhelm leirabne ado basi phajana check to hoktra gadi anga kofium do hongrani aduna kofium do hongdi hongomne ado khung am dam hongrani habi area aduni adui poche lakadoni aduna hujik leiriba koigi voter gi ratio meitaina somewhere 9000 gumba lei Bengali Muslim amadi Hindu punjalaga 13,000 something lay. Then akoigi chingmi sing hai tare
Mar adagidi Kabui adagidi Nagagi sigi punjalakanda kuki naga punjalaga some 5,000 to 5,500 swai gumam lay Meti pangal chat chanipan gumam lay Okay hujik leiba phim ratio se Sidais Bengali Muslim 7,000 muk leiba se masi kharaga hengal halakanda 12,000 gumbai chang na thamgragadi Jiribam haiba constituency sidagi Bengali Muslim amana sum vote karaga leiba haiba se masi Bengali Muslim aduda hana leiraba kanguna soidra pamgani MLA sina pamgane adu ne ba koina vote bank politics na hainari se okay ana madui poto soidan tawnana ba langnarakpagi ngarang ekogi Jiribam gi adung loba DC office ta mioi lising amagi mayada adusu chahi traipan ngakta taba traipan de kya helaba nangai kaidau leiru kai leirino khangdaba mayam mo thola kanda nampuda tawri se tasengna ekoi ai sa ita haijake aina koigi electoral list ta aigi ming yaw bse ai chahi kun ga hela kan kun manga kun ni thoi kun do shuru kan yaw ke kaino da ai like tamba ko ma pan chalu ama toru buduna yaw de ba albu thoi na ngon da electoral role yaw ga vote ha phangau de ha bagi kasu nungnang ba leite because I know myself ai lamji gi machani ai sagai adu de metai ni aduni aduna thoi na madu gi importance khoi da leite ba ngasi moina moida yamna masigi yaw de ati yamna urgency ma moida leiri ba urgency dune masina tradi khoi se genuine citizen ni haibagi si tawdi ya de haiba ma moida lai si karigino adu su despite chahi ani khaki mamang da already teng dana mai magi candidate mayam na mai voter khom na wona da tektana mi da chitha dan tokshan beloi rakanda chahi ani se chahi 35 sura kadoi mi se chahi 32 su mi kyam leram dino hana okay yam achouba question ni tholei bo hong sai mathang rong lak sake athoba maroina hojik lai wafam sikya marom dadi masai ngasai gi vote bank vote ki election duni sam dare kan ai vote pangnana ba swai election oriented ngak tu oikiba mami di tariba mamise ngasi ngarang sahi amani mari manga sigi wafam nate lisang sikna sum oirak patagi ngasi gi oide bipum singse uba phangmane hojik palibo sarkar yam proactive oiba male khara hena muk special attention peningi natragadi phibam se hojik ngai se adum yam sathi na ngak poi phibam da ngai da haraga dum leibe phibam dune oja ai nongpong amda laksening se maroina hojik se ngasai haibigi madudi yam so notice ki oina de Tripura da leibe phibam singse yam mi painingai aduga thangna state singse su karing wan wari sakanda Tripura da ngasi oihoriba dasa marai bakse khoi su check tawdradi haise yam toin panaba wafam ne Manipur gi oina khara kupno yeng kan Jiribam sita tariba dasa se Jiribam assembly constituency dasa se hojik oina ri myam sing chine oja maswai da maroina leiriba hongba menona north ki da Tripura da oriba phibam Manipur na Jiribam gi phibam nen thambirak pasi yabining bra adu karim kan hojik jiri akoi ga thobo na thambibada proactive oi handak ki sarkar nobu sing se swai da mitau khandokpa aduga changakpa thingnaba khonabagi matang singse khara hena manpower khara hena machinery thadara kanda maron hojik se electoral roll gi new enrollment amagi area am sula imna special attention mama pihoba mathau tani check tobai se tangai fadre soibudi khara budi phibam se sokti sokrabri phibam soina hundukpa yadabi phibam dani oja nongpok mama kamai yengbi kari ofam thambining aigi motadi masidi party line yengada bid Manipuria moina yamna tawdaba yadaba adumba अखोगी जाति कंजनबगी हाइता अदुबा पोट अमनी आयन बाइन थमजेगे हाय अजि अखोय जा थोबन ताकपीबा सुमाइना असुगी मति किबिया बा फिल्म द लेरबनिना आइगी मोतसु ngasi पालिब सरकार सेना हाय हाना दि हाना तौरी से अखोगी पेट्रोलिंग चत्तना अदिगी इनथोक्तना खोतोना मयाम तौदर लाई अदो असि तौना सिगी फिल्म से लाए एनआरसी दगी ट्रिंकल डाउन हाइब तारे पाथोरेबा पोसिजु हेन यंगजनबा हेना सरकार नंगंबा थाकता मदु तोहम थुएन सो अय बाय मोथम जिके तबुदबु मतंग सिदा सरकार की खुद क्याम चावगे अदुगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग खुद क्याम चावगे हाइबदसु दुम नेनाबा याबा पोनि मरमदि इलेक्टोरल रोल सेमबाय बि ख्वाइदगी चावबा मथौ दांगसी कोई इलेक्शन कमीशन ओइरे अना मसागी आरपीए की मतुगिना इलेक्शन कमीशन ना मोइन पीबा रूल्स प्रोसीजर मयाम दु लेरे मदु इल्लकांदा अखोगी सरकार अमना अखोगी सरकार तनति लमदम सिगी responsible citizen amoina tawhum thob khudimak to citizen amoina sarkar pariba khogi miyoi singna abadi bureaucrat singna loinana sarkar gi official singna pumnamak manaraga sigumasi khoi yengjam thoi hebse am ten tan advain thamjarage han round this thank you tamar so sabi marwena Jiribam gi context si lapukanda kui handa ki January 14 da all Jiribam minority people's organization haibani all Jiribam minority people's organization AJ MPO haina makoi singchina minority ge organization sina maruina
memorandum ama submit tawi madudi men oina hujik hai se moi se rally ga su dum chat pa jane maram di kaino har kan moi tal demand se makoi na thagat khiba joinin citizen ne na haiba sing di electoral anova electoral roll to the ming yaudi hai bani sam yaundri kai gino hai bagi area duni kan na push tawi se at the same time all Jiribam tribal union AJTU na su maswai se rally mukte chatte adu condemn di tawre maron condemn tawru se state government adu concerned authority makoi gi su genuine citizen sing se kari gi damakta yobi di no haibani maduri January 11 2019 da electoral roll se final electoral roll ma publish tawi January 11 2019 da hai report list da makoi gi genuine citizen sing yaudi haibani da moi sam mendi ekoi hujik uri sing sa haibi dune hujik ki ngarang gi uri ba picture tu da ngarang gi phongna iba paw tu da maroina anova enrollment da yauge says for example 18 gi kari gi matang 18 churukpa mapan da lairuba khara nangok da ko ta yauge area le rangoni but somewhere krai da noma 40 50 40 45 ki area ga se do angang pa ma sum tok chalakpa masing du chu khangen he ngalakpa area du ma dum ubu hangre tamo apprehension already phongdu tambi gre at the same time Jiribam police na tamo Jiribam police na makoi gi site gi moina thibada humbada thengna pasi Jiribam police detected double electoral roll haibani tamo maramdi Assam da sum yawba at the same time Jiri da sum yawba haibadi sengdi seng asomdi seng haibani sengdi tamo swai de yawhandi haibagi akanba wahai wafam kya su lakpa police su already double saigi electoral roll detect su torba tamo maru ne swai da tamo sai thamdi thamgi BLO kari sing thabu pai ka tori sing sisu adum atwai gi dum influence adum changba atwai gi area gi mi sing elected oriba sing ku adum moi gi interference adum yaurok pa yabagi phim adum moi thokpa at the same time main di tamo swai deputy commissioner haibam di district kuding gi le joni sam na ka na tamo swai gi role sing ke tamo kamai yeng bi ta seng na phajana strictly vigilant already tamo khandok pada dum lai bazala natraga na local area adjustment hagadra tamo pressure mayam akhoi mi yaugde ne nungki laukchal su thabak tawdu mi sing su dum tawhum di khangda be area am di le joni ground reality se tamo kamai ngi bi si akhoi gi Jiribam gi pot se yamna alarming oi ba yamna kiningai oi pot am da oire ahan mada hujik chathari ba electoral roll da inclusion to bagi form 6 da option be pot se masi masu yam section ma darka lai adu masi khaktana di Jiribam gi problem se hujik ki mitop mian cha gi problem se solve to the war ni na I thamjaningi maram di kari gi no da electoral roll si da di anu wa hapak pasi kai to ge da magi close 4 da ga yauri si da declaration nama toraga supporting document nama ngahalam ki sahida nataga ngasai thambigi da aduaina 17 da hawkibagi court kibagi nataga domicile resident ni ga haiwam puthoga dum yaw ya duri ba masdai da akhoi ma ngon da thingba che singdu puthoraga di thingba ngambagi sakti si electoral registration officer ayamana di assembly election da di SDO no oinaraga su ADC no oinaraga su handakti DC no oiduin hai da ADC sina adu mana haiba document che chang hingi puthorok matam da mana kamain thingduina haibase masimadi awaba khar di warani che chang lu chumra verification yamna phajana toba section ba amad adu tawraga di ngasai gi yam flooded or kado poto khar makai di restrict to ngam gane ba si matang dai background matang tai thamjage Jiribam gi please go ahead keno se Jiribam si ngasai ju takpi gi baduni huji Jiribam district ana hai gi badagi boro bekra subdivision haiba ma Jiribam subdivision haiba ma subdivision ani thong khai du huji ki leiba sidai da Jiribam subdivision sidai da chorangna huji district da lei se 50 villages kumba leiba ko 50 villages se huji ki hai duaina subdivision ani thong khaido kre khaido matung sidai da yamna sathina hujik influx mayam la isi borobekra sine subdivision se borobekra subdivision se da maruina leiriba influx hidi aduki matik Manipur gi natraga in Manipuri machani Manipur da leirakpane ga maiteron khangda mayam se aduki matik leigre ai Jiribam su matam khara leijarame aduki matik yamna leigra jani adu masidi da lei se migrant sing gi da illegal migrant ana koina loriba sing gi da ani thongna maitei pangal sing gi group among leire ko Maitai Pangal Sidi, Akogi, Kuti Konga in the Pangal Tabi, Islamabad, Kasudum, Moisukra Taripo, Maitai Pangal group later. Aduga Bangladesh, the give I am a migrant in a Queen Lonely Wissing the Borobreka, subdivision Manungaleba, Kogi Bumik Paraga Haiba, Duga Butang Kalga Haiba, Soto Bekra Haiba, Zakura, the whole part 1, 2, Haviness in Mujagase. Machina Ate village Mayam, Adukim Matik Makoji Lake, Moya Lady, Karamadi.
तसेंगना हाइदारगी 1971 की इंडो पाक वार मतमदगी को बांग्लादेश का थोखिबा अदवाइदगी खंगेन हेंजलपगी पोचु दुम उग्रे अद मतमदुदा मोइना बाराक लोमदगी काखलागा जिरी सुनागंदा चेक पोस्ट न चिंग लेजरगसु बाराक लोमदगी काखलागा हाइगलागा अहांग मफमसिदा खुंदा संदना लेगर कांदा ngасai थंबिगी दुनी कोई प्रधान गसी मखोइनो ओइखलक्तना मेंबर गसी ओइखलक्तना बीएलओ गसी मखोइनो लोइ ओइखलक्तना चे चांग गसी मखोइना सेमगा सारगा तौरगा तौकै पोटम लेग्रे सिना मरम ओइदना हंदकी इलेक्टोरल रोल गी सिदा सेक्शन लौबना याम सेक्शन मना खरगी मखैदी थिंगमंगा मगसु ngасaiगी अखोइना मिटोप खंदोकपदो मियान चा बांग्लादेशी हिंदू ओइगेरा मुस्लिम ओइगेरा ओइनिंग ओइसन मोजे खंदोकपसे मसीदी हुजिकी चे चांगजी पुथोगदी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ना खरदी चे चांग सुगदी डिनाई तोबगी पोचे खर मखैदी वाबगी पोचे आईगी एक्सपीरियंस खर मदी लेगनी ना थमजगे लोयन अदु ओरगदी मसे कमाइन तौन नोंगदगे हाइबदुम चोय सजेशन म तो प्लीज गो हेड तम मसी मतंग खिदनी अखोइना मणिपुर पीपल बिल चनहन व्यू का हाइदइसी मरमदि मणिपुर पीपल बिल से nghan ju NRC ga केप कदे थोदोगना मरी लेनदे NRC सिदी थम्बदा यामना तंगाई फदब पोट अमनी एनी टाइम सिनबदी याई अदो NRC एकता लेरगा केप चनहन दबगी पोट तुदी थोदोगना काहेना केनो रिलेटेड ओइब नते दे हानसु थमजगरे अदो मणिपुर पीपल बिल से मसी NRC सी असम चनरी सी माय पर्पस अम लेयब करी पर्पस नो द ngасai gi hariba di foreigner detect tobagi 1971 da base oraga torkadoini NRC si dagi अदुबदी मणिपुर दसु NRCC इसम समना थंबगी सु याम तंगाई फदब लई अदु हनकी मतंग जैदा मिटोप खंदोकपगी पर्पस ता अखोई जे 1951 ओइने ना हाइरी मणिपुर पीपल बिल दा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1951 जिदा ओइरगदी मिटोप खंदोकप मतम सिदा लिगेसी डाटा नम सेमने NRCC दा को लिगेसी डाटा सिदा याउदुसी 1951 दा लेरंबा इलेक्टोरल रोल ने 1951 दा अखोई इलेक्टोरल रोल लेरंबदो मदु मसु येंगनी अदुगा अखोई सेंसस की डाटा दो अदुसु येंगनेब हाइबदी लिगेसी डाटा से येंकादा 1951 दा ऑलरेडी इंडिया दा 1951 की अक्टोबर दा इदगी वोट तोगरे वोट होगरे मार्च तो लोइसन जगह 52 की ऑलरेडी लेरेब इलेक्टोरल रोल दी अदुमा इंडिया की लेरबनिना कोई ब्रिटिश ना पालने दगी मथंग अपडेट तो लाबनी लेरबनिना हाइरिबा ngасaiगी लिगेसी डाटा से मतरका ले लिगेसी डाटा सिदा अखोई ओइनदी असम की ओइने 1971 ओइजरगसु अखोई गी मणिपुर पीपल बिल की मतुंगिना 1951 ओइ बताएब अदोरी इलेक्टोरल रोल अमा येंगनी सेंसस की रिपोर्ट अमा अनि येंगनी अनि जि पुंजलगा लिगेसी डाटा ओएब लिगेसी डाटा सिदा अखोइना हाइरिबा मीसे ममिंग यावम जगदी लिगेसी डाटा सिदा सेम काना यावदगदी मासे मणिपुर की मी नतेब अदुननी मखोइना ngarang handa kaino ma pairaga su hujuk temporary kana bidi yai kayuma manipur people bill sina phajana chanaraba loina na NRC su maduga loina chanaraba adugi NRC ki purpose di kari oigada ge haibada huji ki haiba legacy data se sembagi oirakanda mapa kanano mapu kanano kanagi lakuno ma lai haigadi magi parentage magi keno du puthok patai aduga di 1951 gi matung da changakhiba 71 gi matam da khangeng hangakhiba chahi manga gi tara gi मतमजिदा चंगखिबा मयामदो मधुगी पोची लोइनमक डिटेक्ट तौब ngमनी मधुना मरम ओइदुनाने अखोइना मणिपुर पीपल बिल अमसुंग NRC से अनि पुन्ना टूना चलकांदा ngasai केप न चिंगबा केप सि मणिपुर केप पुसंजर पुनते याम तेन थमजगे को केप की अमेंडमेंट जि तौबिगनु गा हाइसे तौदार गदि 1951 की पोट कदु कखरगा 2014 डिसेंबर 31 ता सही तरुक सुब हाइरगदि ngasai पोतो मोइ हुजि ममांगी चाहिदा बोट थादगिबा सही तरेत सुरबा ममांगी चाहिदा अदुगी आई कार्ड वोटर आई कार्ड पार्टी मा प्रूफ तौरकान मा याव यादुरे अदुनदी अखोइना ngasai लेरिबे पोटी 1970 71 अदाइ लेखले अदुगा केप सिना कइबा चनब तारगदी सही तरुक हाइगलगदी लोइनमक यावदुरे माई कार्ड याव फिबम द लै अदुना मसी अखोइना हनकी इलेक्टोरल रोल सेमकपगी मतंग सिदसु याम सेक्शन बदरका लै अदुना खर मखैदी चेक तौब ngमगनी चंगकपसु खर मखैदी मोय मणिपुरदी याद्रे चंगबगा हारगा चंगदो मयाम रेसु खर मदुदसु मखोइदा नुंसा थीबा नुंगाइतबा चंगनिंग दबगी चंगनिंग हंदने बगी अदुगा खर याम लाइरम मदु नत्रे पोरमसु लेगनी अदुना मरुइबदी हुजि हुजि द नीड ऑफ द आवर से मखोइ तसेंगना मखोइसि अखोइना हलनगिगे हाइबा तारगदी आइना मणिपुर पीपल बिल 2018 से मसी चनबा लोइना मदुगा मरि लेना NRC सेमबा अखोइ अपडेशन तौबा लौथोखरे को NRC जी तौरनेना अदो फॉर द पर्पस ऑफ NRC जी पर्पस अम लेगदमने अमुका आइनो थमजगिबदो NRC सेमा थमदु नतबा
NRC 1951 की टारगेट तो अखोई की दी मणिपुर पीपल बिल 1951 जाओबनीना अदुगी टारगेट तो थमगा लिगेसी डाटा न सिंग लिगेसी डाटा दो सेमक दो अदवाई एम एन ऑब्जेक्टिव तो याम सेलेक्शन लोबिर कान अनि सिदी खना थुना तो होनम गई एरिया में दामोन थंबि आई अथौबद लाक्सब से ब्रेक के मतुंग लाक्सब तय अथौब ब्रेक के मतुंग इम्पैक्ट न्यूज के मन हुन यंगबिरे पुनम के फमदा थुना पुदुन लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन नेबियो ब्रेक के मतुंग यंगबिरे पुनम को अमकन तराम नोक्सरी अथौबा तामो हरेश्वर थमदि थंबेख्रे मरमदि गसाई बेलो काइन हाइदोर लेदोर मरु रजिस्टरिंग अथॉरिटी हाइबदुनि सम सम डायरेक्ट कान लाकदोबा से संग पुथोरकदोरिबा मयाम सिंगसे स्वाई एरिया सिसुदुम लोकल अद्वाइगे दुम मीदि दुम यावबा दुगा मरुइना ऑलरेडी लेजरबा मसिगी बीएलओ सिंग करी सिंग सुदुम लोकल की करी खंगना चानबा एरिया हम सुम लेदोइनि नंगा तौबियो हाइबे प्रेशर बा फना तोंग्रसु स्वाइसे मरुइना हुजिक लाक्तोरिसे एज प्रूफ अदुगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट करी मतंग लाक्पा स्वाई एरिया सिंग सी संग सेमबा नत्रगा सेम साबा इसे खंबदा होय हुजिकपुदि खरा लुरमसु यारेको करिम कांददि सेम साबा इसे दुम मणिपुरददि दुम इजकी इलेक्ट्रल रोल अपडेशन की नतबा चे चांग तानथोकपसे पंगाइदि लाइबे फिल्मदुने सम सम नायगा पैसा यांखै चाम पिथो याबनि खोपनि हाइबे चे चांग तानबगुमसे अदु मिराइ लाहनबा सिगी एरिया में दुम लई मणिपुर एज ए होल जिरीबाम की सी खाक नतबदा अदुना स्वाइदा डीसी डिप्यूटी कमिश्नर अदुना गसाइगी डिस्ट्रिक्ट की ओइबा इलेक्शन कनोदरि ओइदोरमनि लोइनबक थारक चे चांग मयाम सिंगसे मखागी सपोर्टरने स्टाफ मयाम लेदुसु मथौ तौदोइनि सम सम नारे कांदा डीसी ने लोइ फा यिंग बैसिसु अदुसु इम्पॉसिबल ने स्वाइदा चे चांग फजन पुथोरगा सेम सादबगी सेम साबगी वफमदुर अमनिको पुथोरगदी कफम जुखंगदब एरिया में लेदुनि हाइजरिबा स्वाइ एरिया सिदा मरोना खंदोकपा विजिलेंट ओइबा स्कैनिंग स्ट्रिक्टली स्क्रीन तौबा से कयाम ओइथोकपा जानो करिम कान गसाइ तामोन थंबिबा स्वाइगी एरिया सिदनि स्वाइदा सिटीजन कनोगी इलेक्टोरल लोलदा अखोइगी वोटिंग की करिगी कनोदुना लिस्ट यावदुगी पोतु एरिया दा गसाइगी एनआरसी अदगी मणिपुर पीपल बिल गदो लागदी स्वाइदा मस्वाई से ने खंदोकपद 1951 की करिगी बिजर लेबनि अदो खंदोकपददी आई ममांग भोट थादरबनि कायना सोल्यूशन बे यादब फिमा याम मरोबे एरिया मो हाइबगी एरिया सिनि थमैसे नत्रगदी स्वाई वोटिंग की करिगी गाई एनरोलमेंट द संगलकपैदुदी चे चांगदु फजन पुथोक्रदी खंदोकपा यादब लुदि लुदोइने अनिमक से कमाइन यंगबिगे से सिगी तामसर इन्फ्लक्स की पोट से इन्फ्लक्स की पोट से कोइना इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल दा मिंग चनबगी सिगी एक्सरसाइज से मशीन कंट्रोल तौदौ नते ओके अखोइना ngasi हाइनरिसिदी इलेक्टोरल रोल दा एनरोल तौननबगी प्रोग्राम अमा सिलकपसिदा याहौनबगी फुदोरैबा मा ओइरैबा सिम्पटम्स माना फुदोरै उलैबा सिम्पटम्स से मशीना अखोइदा करी इंडिकेट तौरिगे हाबने यस अना मसी उरकांदा सिगी मागी प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेरमगनी ओनली थिंग सिददी अखोइना आइना ममांग दा हाइजरिदुनी स्टेट की मशीनरी सिंगसिना कितंग सिंसियरली खरा हेना विजिलेंट ओइना खरा हेना प्रोएक्टिव ओइना जेन्यून ओइबा लेजिटिमेट साइगी अखोइगी सिटीजन दो अदु ngai एनरोल तौदो प्रॉब्लम लेते तौसनो बट ओइदैबा ngaranggi enrollment da somna kanda outer jiri gi dana mi cham yang kai phan laktraga mi sukungi ba aduga inner gi mi lana mi average da kano ma da mi chahum chamri chani singatani adu khara hena kano oi ba concentrate oi sidi ujiki MLA du gi ma gi polling station sonapur lising ani hele then hill guard ai si bengali dominant over mi te ju khara di ta ba sona kan gi soro ting bi ka ha ba dongi area da ni अदुदा अदुसु लिसिंग अनि हेली अतै दि चनी चहुम चमरी स्वाइद लोइ लेंग मातने अन सुमाइना लेरिबा पोचिदा कमाइना कनो तौरैनो हाबदो अदु मसिगी पोछि एखोय हुजिक लोरिबा पोचिना एखोय उरे सर्टेन मोइदा मसिगी कनो मा ट्रस्ट खोगी यामना कनो ओइबा अर्जेंट ओइबा मोइदा तौदिया दे हाबि पोर मोइना मदुगी कनो म उलकपसे मसिना एखोयदा उरे स्टेटसु उरने स्टेट गवर्नमेंटसु उरने अन सिगी पोछि उरबनिना obviously अखोइना ममांगदा नैनरगा लाइबा जिरीबाम सिना अखोइगी ओइनदी इन्फ्लक्स की फर्स्ट अखोइगी लैंडिंग से जिरीबाम दा तौरगा जिरीबाम सिदा वंस लेजिटिमाइज तौथोरा कांदा अदुदगी उंग मखा ताबा मणिपुर की अतोप एरिया सिंग से लिसलगा इम्फाल योरका दोने एस अखोइ हांदे हाइरे अदु सिगी पोछि याम स्लो प्रोसेस नि चही इमदा आई हाइजबदुनी मी लिसिंग अमा फाना चंगतसु मी लिसिंग अनि चंगासु चही तरा खुजिंग ओइर सुम तौर कांदा लाकदोने सी इफेक्ट से अन स्टेट गवर्नमेंट ना ngasi miyamna pressure piduna tawna mamangi haktaki lakriba manipur people bill masi thuna khoi ascent launa na ba miyam gi oiba
amadi state government go iba ahen ba koi activity khar tawrakanda government of India da koi demand taw tabani then NRC ma koi tawnana honna ni haise machi thuna koi execute tawnana honna tabani ana sigi port sing sina ne ba koi na influx ki port se deal tawnana ba honna ka doisi khulai di sine electoral role ming hapagi ngarang tawri ba sigi keno exercise na te ba sine indicate tawro ko dunai koi da alarm ma pirak ko du wa ne number 1 da number 2 da Jiribam si aina su mamang da su haijare hujik lady ba Jiribam ki population se somewhere 44,000 mugne 43,800 khara lay population aduga voter na 28,000 khara admai lay ne ana sigi pochina hujik lai ba mi lising mukti lido amu hapsa leng khalo mathangi amuk tawkan da lising amu hapsa sum hapsa lakuduna sahi tara taro kan da di India gi oina delimitation amuk la ka duri si 2026 ki matung da lakpa latest census to aduda muk tawraga amuk delimitation ama tawu ya ne tawraka doine adu next 5 to 6 years 7 years wide ne adu wera ka doise adu gi delimitation tawrakan da di Jiribam sida voter masing se lising ni fu yo lere madi constituency ani thoki doine ba taw sarat adu maina constituency ani thoki matam da di som lakan gi outer gi metai sing amadi atwa kabui sing kari sing na lehori basima constituency mu werani adu ngasai gi Bengali mapande changakpa Bengali mayamna dominate over area adu gi constituency lai rakanda adu da kanana khoi yellow mina natra Manipur mina kanai dagi MLA oina vote kar ka doino adum moigi seat ama secure tawr dongne Assam da tawkhri se Assam da tawrisu adu ne ba Assam da ngasi Assam gi kanona khoi gi government na Himanta Biswa na hairiba 14 district already dominate tawre then 17 district sujalakadore ana hairi se adugi por mayam du thingna bane na mokhoju NRC tawrine ba ar mokhoina tawjine NRC duna maram oiraga NRC na detect tawro mi sing do maram da deportation tawba na clause 6 da yaw leira ba potu tawda khai mokhoina CAB introduce tawshalaga hindu ngai duna lehel horaga muslim ngai duna kai duna thado stateless citizen wen thama kai duna moi thokcha chagini hingbo nungai handle lore na haigala ine ba moina vote bank politics sam sanare ine ba adu ne ba yam phatri se adugi khandorakpa stateless citizen oina Assam da hujik laigedori ba 14 akhoi lakhs kumba Bengali Muslim se scatter torokpodo sigi scatter torokpo se sina porous oira kadoi se akhoi gi di madu taram na okna na ba MLA ma lingna phamaga leire ba mari mata mayam leiramnina loan foundere cultural affinities leire jat manare loi manare magi da mongta su moi koksalaga thamba si monda yam kanai adugi potu ngasi akhoi gi leiriba government sina ma yaudra di government si kai ni haiba mata ma sin kola thamme ba sigi leiriba attitude se masi government si hongbam changane chumna haibana yaro ana government sina hujik leiriba MLA Jiribam gi Bengali Muslim MLA se mana magi role se karino masi government sina kamaina loina gadori magi tawribe activity sida kasar dagi Assam dagi NRC na detect tawba Bengali Muslim sing si pusalakpada mana madu mateng pangna hona da state government sina magi kamain control tawduri haibse sigumba sisu yamna si manung da tawdo ponga da koina uroi da ponga ta ne pse okay aduna sigi poche koi check lo bum change next point ta hojik yamna huptana laiba tawriba nature se asigi poche koi munna yengo bum change aduga hadi electoral roll da aina defaulter moina aina fraud tawrakanda Manipur gi koi gi state sigi koi gi bona fide electorate ama oinana ba hona bagi moina ngasai gi tamasar na hariba dual kanoga koigi electorate ko oiba voter list ani daga Assam du sum yam ri yaw ka adumaina yes adumaina deliberately ga tawba mi sing se changjal ko ita ga di moigi damuk ta tongana penalty ma pi na na bagi provision ga semam ta yes natrati ga matok tare atri moi hangoidre tawro lore attempt tawro lore yare phare yaltre mahudni amu halai gi duda leiro lore na haibagi porama duna maram warga moi na ngarang mi lising ama maya daga dc da thomjal ei se masi moi hangoidri se kai gino haiba question am le yes defaulter me yaure tokpone ngasai gi la ganone thobon thabido toy ngasai 1 to 20 am le keno to 21 to 40 Jiribam gi ngasai gi inner gi side to 40 gi assembly constituency to ni sam da ga mi mari de keno se moroi na Assam do yaw ba bandura Assam gi Lakhipur gi 13 assembly constituency Lakhipur gi sida so moi gi rodum role yaw ba som so yaw ba police detect taw bani adi yam yauri ba instance se adum masi thoe hujik yam kan thoe aduga lakpa sida ngarang moi gi official sing na khoi da hairak pada mapa amana tamo mapa amana ja mapa amana macha mari electoral list chan balak pa
Say try ban me alloy, say try ban at all. Marima. She come out, I do mine, Tawena intentionally. Tawena, Quaki fraud token, the chunk was there. Machia could more the penalty provision. Fraud token, the Changaba, Yarakati Yon, Yatraka penalty, Pidamina. Yatraka penalty, Pidamina, Kadotake, what Hadabada, proxy Changaga, Kangakan, the Ram Parakanda, Mayaki Tolopodo. At the Paraga, look up the lane had a proxy Changweb. Exactly. Shigi enrollment to Wiki Changapoda, Macha Maridu, Chahidu Loimanagala Agadi. Biologically, we talk there, naturally, we talk the pony. I do my not when I talk before my Yauri Harishia, Masiki penalty, penal provision, Hapatangai for the Russian. Thank you. And the state government, I do Mudo, Young Mongo. Jump to me, and I was coming Marona legal cell area, Supabiri, Kitangamuk, Polkanorum, the Laxa game, Marona, who's like say, Karium the Froster Hite, Tolo game, so I say, Sharanturan Torgeti Tolava. Yaragati, Sangorake, Yatre, Mahutni, Dandisu Pambanata Sivoy Pimum Lay, Adorgati Kariumkanda, Lana listen again, Horamba, Lana Sukarimkanda listen Grava, detect Wakanda, a choke penalty, Piragati, missing jam, Batung Tarakpada, Sumana Sananturanto was a Timber, Tinganabaki, mechanism of Musubi and heavy area at the same time, as I tambigi Matudi. Quickly influx thing about Marona, Aduga illegal immigrants, I take a top country, they get the Selacomiams encouraging. So I say, detect over say, electoral roll key updation, new enrollment of Bodo, Adugi mechanism to the influx detect over say, we took the heavenly, Madugi, the Mukta, the NRC, Adagi, Marona Manipur people bill Gary heavenly, but somewhere I cried on the me a share, Mangonda belly documents, some the pyram that do. Both Hadawi Abagi Kaka to Paragati, somewhere among us in Nuizavama, that are going to step by step, stepping stone get tapped to some lucky heavy area to Labadi Male, Swai area, Kamai Ubi Eduga, Maroina, Froster, Fraud to gain a total pushing to the Maswai penalty, Amago Dilto to Abbey area, Kitang Luram Dine, some Zarake, Ani Legre, Om so say, some Narakanda, both bank politics key, Yamna Chatarakpa, Tenkang Nina, Hilchang, Chatarakpa, Aduki. Folding a Jiribam, the Tauriba, Karimkanda, the Chadri at top of the 16 Sumasi Lenace, Sandoropa Akiba, Swai home Samtang, Tabirum Telja. Hamada Kuza Toban Tapiba, a police support of the okay, penalty Matanga. Penalty, police support of Adubu, Kuimagi Lo, Basemba, Hojuji Moki Madu penalty to late. Provision late. I think what's why the election commission, the Yamaka, no Magi, my jurisdiction, government jurisdiction, central jurisdiction, state jurisdiction, Mayam later. Adubu. Zatom Taki was Yamna Pajaba, Dumba penal provision of Yargadi, Maduna Kizana, Karakwaju, deterrent effect like any. Yes. Higher post. Must legally Haragadi any canosi, losi, legal penal loitar. Yeah, but Maritoni young behind deterrent effect labor, preventive effect labor, reformative effect labor. So, my not whom Marish Mine labor state, Ujiki losim to preventive effect like Butanatana. Deterrent effects, I'm a chow lanina. Lay doibanina, I give motor so masi Sarkana, Masi Paliba, Sarkar, Machina, so party moina coin to propose to Bagi, Dum room labanina. Massimo swipe, Aina, Hayang party the Hanjagraga. I give party authorizing the Massimadi proposed to view. I'm no Pajaponi, I say, I minor party Tamjaga, is minor see TB among my. Thank you, wish you all the best. Makatabu. Anisubada, Sagi, Chumia, Kogi, influx control to by city, Kogi state machinery issue, Yamna Chawa Todangle. Adu new electoral roll down, no option vicinity system mechanism. Jan Tapi, I do show support of the game. Massimona, the influx control to within a tema city, Kogi, Chaks of Pupa Tavada, Ngak Pogi Pumni, and a Kogi Sharks of Pupa, Tanaba Kara, and then a sing Chatokera, Gaski stop to Kara later Gera. I don't mind Toba, Sitobanga Masitume, Kogi state government, the Labour Central government give a talk down. I don't know. My state government is so much I give motor the young Kanatorian at the minute Tatamjage, state government and central government is so. A Kogi fencing car in Dobama Indo Bangladesh border fencing car river. At the Gamo state government patrolling Chatana Kotana, the party of Kolimia Musimuchu, a Kogi Sarkar, central government, Amadi Manipur Saka, Animona, Yam Kanatodang Loraga. I don't mind a tobo, Pony, hide at the mind Tamjake. I must see a mom Dagama Tina, Tom Dagasu, Machikogi, Agimota, BJP Sakala, Pagimatung the Giddy. Hena Container Tokshalapa, Dumba, Tabak Amani. I don't know, Masimaxu, Hojik, Lady Toriba Tabaxing is true. Matic Manam di Kui Bodasi, Chama the Chama at the car by Basi
masi su khara waba pot oibanina kada kadai kada no poras khadi soi oiramgani ana mina changai si adubu khoi gi kano si BSN na mikup naum singna senari ana moina su inthui ana adis Manipur sarkar na su magi turienda saramba wagi thong thudiak tana adigi hi tongdana khoi gi state police na ga patrolling chatana mi myama changhandana ba tu maina khoi gi illegal immigrant haigadra mapandagi lakpa mian cha haigadra मखोई मैम चंगन तौरीबनीना मोदी ngasi ओइनदी मणिपुर सरकार अमदी भारत सरकार निमंगना इन्फ्लक्सी कन्न कंट्रोल तौनबो होनरी हाने दाइन थमजगे अदुबो ओजान तापी बदुमाइना मदुमक तौरी हारगसु ओसी ओजाना खोगी मिट कुबो पाउदमग्र थंबिरे सही 15 सुव मचा मरी ने बायोलॉजिकली ओइबा यादबा मी मरी अमा दुमाइन तौना चन्नबा तौरमे अना ताकपिरे अदुगुम्बा तौरम तारगदी अना सिदा थमजनिंग प्रोपोजिशन अमना मसिदा अखोगी पॉलिटिकल पार्टी खाइदना मरमदि अखोगी पॉलिटिकल पार्टी अमोइना सिटीजन अमोइनसु यावरसु डिलीट तौबा याबगी ए सीसी यादे सिमा डिलीशन तौबम थोई ममांगी सुमाइना तौन नियमगी मतुगिना मासी डिलीट तौबम थोई हाइबा इलेक्टोरल डिलीट तौबम थोई हाइबा नियम लेबनिना इवन ngasi ai samaksu BJP gi mihut amoina aina ngasi BJP gi mahut chila thamjani ngi maduma ekhoi gi party na soidan magi tawjani delete tawnoba aranba yawaramba singdu delete tawnoba hona jage ngaki vote kanana ba aranba foundation na ba aduga phibam kaina ka doba madu phibam so ko itadi madu ekhoina tawroi habi commitment ma madu mai commitment ma tawjage meno nei sei ahum subai potore area do janu pungam maroina jiribam da ngasi tawri bata sa se maroina prolong अखोई की वोटिंग अखोई कनो दुने अखोई की कहते हैं वोटिंग वोट फंगल और वोट बैंक पॉलिटिक्स दे मतम साना चंगलकपा अदुई पोतुने मदुइना थमजजिंगी कदोबैनो हाकंदा मसिदी कोई तामो हरीश्वर सु यावरी MPCC की कनोनी स्पोक्सपर्सन सु ओरी अदुगा कनो सु ओरी जनरल सेक्रेटरी सु ओरेन ताकपिरे अरा मसिदी तसिना हागदी मरुइना मणिपुर गे ओइना दी कांग्रेस BJP ना पाई से अनि मुतगानी मसी साली सांग सिदा लाब कांग्रेस त पाएंगे दिगी लाब पोर ओइबनिना मदु आइनो जे हाने थमजबजे मजी पॉलिटिकल पार्टी ngasi मग लेबे प्रॉब्लम छे मसिदा पॉलिटिकल पार्टी की हुनर तबिदा हाना मान अदु तौग्रे मान अदु तौग्रे हाइना रगुमसे हाना तो यम फसबे रे मदु हाना की प्रोसेस क्राइड रोम सोइग्रे समहाउ इट वेंट रॉन्ग तौग्रे मदु मु हंदोकबु यादरे फरे अदुबु पॉलिटिकल पार्टी खाइदना कांग्रेस नसु BJP na su aduga leiba khoi CSO ma su yaubiri CSO su hogot piraga delete tawba yaba jaga sing sida khoi na punna changjan laga ma sida delete tawna bo hona si manam deletion ha si khoi gi hak ne ba khoi gi thodang ni khoi thodang si yamna religiously pangthok mina si hai potoi adu mayam ma thamjage okay tamong lo sila mi amtang ge tamo de moro political party ke ngasi gi areas tadi political party ki kari gi chwai da sinaba du na soram daba tinabai film chaba tok si tawba dabu kara oi dano tamo mai gi vote phangal ore hai gi area da yam kuina trending oina prolong oina changkel lapagi result tu ni hai tamo yani yang di yes or no tamo ai akhoi gi hojik nongpok ngan man thambi duni masigi issue si dei da di hundo hunjin ge adu ge dai pot dei lecture roi aduga matam du da sukui ba si dei da BJP na kaidou da na changak matam du da Congress na paling ju da kaidou le hoge du su thamjar roi adugi praman ni ko haidi krai drom di kanna hoi ahoba mayam lai matam du da law da na khong da na atai ite people ki side de kya torga su adugi pot tu soi thamjar roi aduna aina hojik maru ina lakchaning pot si di ahan bada ina khwaidagi first krai dom sorga chaung dilisan gre karai da no soiraga chaung dilisan gre karai da no karai da vote phangol lore ai vote counter lore ai bagi vote ki oram da ba yai ngasi mirai bak akhoi gi mitop mian cha ji bam da le se fake ne fake oirabani na masi kamai tong changa pono kaido bono aduna simano factor mayam ama le bi yai adu gi potu da ri adum da lakta roi masi leire sim de fake ne yes sei da ri akhoi na leite khote adu ada gi pot masi da si lewa ki interest ni nation gi interest ni masi kamai na khoi ji dil to da ge thengna ga da ba adum da yam ba lakjage aduna ai yam ten ne thamjadu se khoi gi board ngasai gi keno se separate constituency ama lakwi wat thambigi ba matang do adu kitang thamoge na tagadi keno tok do le huji si lairi si 43818 akhoi gi athobon thambigi ba do adu ne ba masai da lairi ba number of workers latest akhoi 2011 ni keno matung ina 24985 ni workers ai bani ko workers ai angang yaudram ni ko thawuk suba ngam ba ngak to idui ni family su leidui ni moi gi family am dei mari manga ga di le maro ani hum mangai worker thokla ba da 24985
ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯖꯥꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒani ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯞꯅ ꯊꯥꯕꯗ ꯎꯁꯟꯕꯗ ꯄꯣꯞ ꯇꯥ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯔ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯅꯣꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯥ ꯂꯩꯕꯅ 4150ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯧ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रमाणिको वर्कर्सꯤꯗꯗꯤ खाइदोक खाइजिन तौरकान 24-25,000 से मैं हुजी लेरबनेबा अदुना 43,838 से मिनिमोतरी पीबीगो मयाम की इंटरेस्ट निनबको मस्ते ngसागी चौराकना खाइदोक खाइजिन कल्टीवेटर की करी खाइदोक कांदा 24,985 से खाइदोक कांदा लेमोरी से अखोय अते अते सेक्टर दे लेमोरी से 18,953 दा गायरबनेबा सिदैदा हुजिक्सी अखोयना पीरिबा डाटा उरिबा सिदगी हेना साथीना चावनो वांगना लेरबरा हाइबसे सिमा आई अहमरे थमजनिंगे अदुगा अनिसुबदा हंदकी मैटर सिदैदा लेबाक की नेशन की इशू ओइबनिना मसी अखोय हिंदू मयांगी ओइगेरा अखोय मुस्लिम मयांग ओइगेरा बांग्लादेशी नि कोइ जैसे बांग्लादेश से लापदा अदोंगी रिलीजन की पोतगी कम्युनिटी खुदिमकना येंगदना हाइबदी हिंदू मयांग मसिंग हेंगलगदी हिंदू सिंगी हेना काननी नत्रगा मुस्लिम मयांग हेंगलगदी फॉरेनर हेंगलगदी काननी हेना रिलीजन की पोत पुथोक्त्रबा मसिदी जाति अमगी खुनाय अमगी हिंगबा अमसुंग कोई सीबगी क्वेश्चन ओइबनिना क्वेश्चन निना रिलीजन की रोम द लाक्पिद्रबा सिमा थमजगे अदुगा अरोइबदा अइना हाइजनिंग पेनाल्टी की मतंग दो कोई नोंपोंगानबसु एक्सपर्ट ने अदो खितंग अदु अदु मतंग मा हाइद्र अथौबसु पेनाल्टी पिरदि पेनाल्टी से आई बी इवन पामी अरानबा तौगेन चोंजल अबदुती नंग लालेरा यस आई हाइदि सिगी पेनाल्टी से लई सिनिदा लई अदु अइना अथौबदा हाइजनिंग बदी गवर्नमेंट सरकार पाइरनिना पेनाल्टी की लेरिबा प्रोविजन जे पालगा मी खरा अमुक्तंग मराले में मीसिंग दो सोम डबल जावी के हाइबा डिक्लेरेशन नगा लाना तो बसिंग दो अम अनियतंग फानबा अम तो प्रेशर फारगा अमतंग जेल थमन बियो अदो हाइबा पेनाल्टी की मतंग से सेक्शन 31 इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सिदैदने सही अमा नत्रगा अखोगी फाइन तौरगा मोहि अखोगी हाइबा अरान स्टेटमेंट पिरम बसे डिक्लेरेशन ngasai फॉर्म 6 की क्लोज 4 द यावरी से डिक्लेरेशन से आई सिटीजन नि आई वोटर चुम्मी खोली हाई सिंग से हेक लालन बद सिगी मखा द पेनाल्टी पिबे यायबा ओके पेबे याबनिना हुजिक से पेनाल्टी सिगी प्रोविजन से पानबीरगा हुजिक से तथरी पोनिना मी मंगादंग तरादंग फादना अखोई जेल थमदारगदी नाव हाइजी याम फरे सिगी से हुजिक मोय आदा तौरिबसिदा लाइबा मीसिंग दो अदुदा नोटिस बोर्ड अम खर चावना थेतोगा मोय दसु खरा yes hojik phoktuti lanna electoral ronda lanna khogi oida padaba sinaraga pambai sinaraga normal togen toromese punishment to hi ta damina kibe sangwali leijarabanina madu punishment pibda kasu kaide ama indang phajana example utpa kada maduna dum no even phana mandra ko area dun sina election related ni dana sina masagi independent body ne na khoi janu pom na haire state na to yab leiriba हाइदी बीएलओना ngसाइ ना हाइबा प्रधान ना बर्थ सर्टिफिकेट इशू तवे हाइरिसे अदुम द फोर्स डॉक्यूमेंट मोइना मदुदा दाओ मोइना अदु बिथोम बगी दमुता स्टेट ना कई कमाइन सी के डॉक्यूमेंट से कमाइन इशू तरो मदु नुबो गामना साइ रे अदु खरे कुशन नबा प्रपोज सौने हाइबी ये थंबिरे आइना हाइजे प्रोजेक्ट की सागी बोथ थादरुगा ना कन प्रोक्सी तौरगा अदुगी एरिया दुगानी अदुगा डॉक्यूमेंट लाना साबा सिदी पनिशमेंट हम चावर जानी ओके हाइयो पनिशमेंट सिंग से चुमे अखोय जान तापी बाय सदा अमतंग लान बा से करिगुम बखरा याम खंगजोंग जोंग खरा नो अकी बमदी फावरे मदुना मस्वाइ ता अरान बा तव चोंग थोरप सिंग से कितंग पनिशमेंट से मैं दंग खंगन बाय दो मदो एरिया दुगा ओजा नोंपोंगानबा दुगा अथौबा तामोन से सामी गसे इम्पैक्ट न्यूज तो लाखिबा दुगा सिगे मनुंग चेम पुंग फान बिबगे तमते लोचलपुति काय खनु जेर केस ओ मपो अमुकन थागचरे ngasi के तमता इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग ता सु सुजन बता जारोले अदु लमदम से तोल बतौ दो आथो क्या की मरिक चुम रिपोर्ट के तमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो